not willing to become the business person that you say you want to be. If you are not working hard, usesikolweni, you are not willing to score and obtain lama marks lawa lothi wena ufuna. If you are not working hard, you are not willing to become the person that you see on your dreams. Ngoba yonke into loyibonako between wena neliphupho lakho, between wena nempumelelo, libridge lokuwela lamkhathini. It's hard work. Uma ngabe ungafuni kusebenta amatima, uyohlalela kushayela abantu utandla kuze kuvame umusa. Ayi, yeah, oyibeka mthombeni isikhathi mlaleli kuselela lishumi nesihlanu ngoba kuthi kushaya insimbi yelishumi nakunye sinaye Mr. Kasi role model ukhona la mlaleli njengoba uva mafuna interact noma ufuna kuphawula lokuthinte noma khona lofuna ukubuta nje 076 717 0844 sitokhona nokutesta lecingo lethu la yeah 076 717 0844 nangale ku WhatsApp uyasifola mlaleli utabe uyaphawula ngale ku WhatsApp 076 717 0844 ngomgcibelo omuhle mlaleli uthi ngu15 baholile abaholile yeah kodwa asikho lapho sila ekutheni I recommend hard work ngaphandle kwa hard work kude lekungenteka mlaleli emthombeni asisilinga siyalinga lana ma miracles ayendeka asisilinge la radio hey bafundisi wami lapho ngiyabonga nikhona siyaphila gogo njani siyaphila uyabona le nkulumo le ithula mvodzana ibaluleke kakhulu ingathi ngaba wonke umuntu uyeva kude into leta ungakayisebenzeli kamathina amen ukubeketela uyathi ukubeketela ngiyakhumbula thina saqala sihola 10 rand ngenyanga labe sisebenza khona emakhishini 10 rand ngakutshela nanyalo solo ngiyasebenza noma imali seyiningi yonke into ngokubeketela ubeketele noma uthi hey la ngiyabeketela mara kufanele ngaba ngibeketela ngenxa ukuthi ukuphokophelele something amen abantwana bethu ngathi ngaba bayasipha lesihloko sibalulekile umfundisi wami sibaluleke kakhulu sibaluleke uva abantu bathi sohamba kuyababa thina sola sinadimova baze bayentelisa ukuthi bamtshontshela le mova yakhe mara bambona usebenza kamatima usebenza kamatima lo muntu lokanako bafuna ukudestroy ngoba bona bahlulekile kuba nabo namhla sinetigebengu letiningi letinye betingakahlusi batigebengu neti ngoba bafuna ukusebenza yonke into bayifuna malula nathi batali siyangena yes umntali athi mina abantwana bami abahluli mina abantwana bami ngiyakhona mina afuna ukuthi khona mntana ufuna umfundise ukuthi kumele ngoba kuyahanja ukuthi kufika njani umfundisi uma ulela utokhona ukuthi khona lo mntwana amen ngiyabonga siyabonga gogo kuvakela amen yathi gogo la uyangikhumbuta man the way ayibeka ngakhona athi batali ngathi sinesandla lokuthi mntwana ngathi siyabathini siya overspoiler yeah siya overspoiler man ngifuna le ndvo siyilungise ene ngachamuka lumnye umntali akhale athi hey umntwana wakho so kumbe ufila ngathi bamzonda yeah ngikuba nale ndvo leyo nje hey angivisisi kahle ya inkinga lekhona bhuti tuko batali hayi ukuthi batali basuke badefend abantwana batali badefenda ibehavior yabo levela tuko abantwana kungako umntwana uma ngaba ngingafundziseke ekhaya uhamba yobahlongandlebe ngaphandle umntwana naseka bahlongandlebe ngaphandle wena mntali uyak-expose ukuthi uphume ekhaya elinjani kungako bathi thina nasibona umntwana sibone ekhaya la aphuma khona so uthola umntali ukhwicile uyalwa ulwela kokuthi why wena ungivete ebantwini kokuthi mina ngiso hayi ukuthi umntwana usuka atendele umntwana usuke a-expose imfundiso la ithola tuko abatali bakhe mfombeni ngifuna kubaleka kancane okay asisende so la okay mfundisi mfundisi siyambonga ngokuexplain ukuthi kuleti nsuku lesiphila kuzo kusanetingciniso ngasho njalo ketingashayi away from speaking the truth amen konakele kakhulu ukuthi I like how he put it ukuthi actually nabantwana ba-portray our behavior as parents sibona kubo it's an end result you know kune-input
input and outcome. Yes. Whatever you put, what comes from your input and outcome. So also, I am saying this because I strongly believe they are home or they become a product of the battery. I'm not also outgoing of the corner, Yes. and we make in the listen lab of we spare the road to spoil the child. Hey, And singisi. sparing the road, there are so many ways to be in child without Yes. you know, hey, you still stand up for the truth. And as you say, you know, understand. No, we shall not the truth and the truth shall set us free. Amen. The kind of truth that set us free. Amen. Siyabonga mfundisi. Okay, sibonge lapha kumfundisi. Isikhathi mlaleli siyakuselela imfica ngokuthi kushaya insimbi yelishumi nakunye. Sinaye baba emthombeni la Mr. Kasi role model. Ngicabanga kuyavakala man kakhulu, kuvakala kakhulu. Ngiphindze ngicabange nokuthi ngathi kufika nema campaign because ikonakele nala emandiyeni uthola sebahleli kahle after nine Mr. Kasi role model. Sothi le country sekude labantu oyiphatha mos. Yeah, inkinga bhuti uma ngabe ufuna kubulala likusasa la noma ngabe ngiphi into ubulala abantwana. Uma ngabe ufunza iBhayibheli ngicabanga ngebe ukuthi ikhathi tabofaro la kwakhishwa khona umbiko kokuthi akuhanje kubulawe abantwana bebafana. Yeah, ngiyakhumbula. Uyabo. So konke lokhu kwentiwani if future awuyibulali ngekubulala abantu labadzala. Abantu labadzala they are already living in their future. Yes. Ubulala laba labasenele kusasa lokuthi ba take over from batali babo. So yonke into nyalo siyikhuluma thina sisakhula kwakwenteka so thina sisakhula kwakwenteka so bantwana abanyalo kwenteka lokhu umbuto lomkhulu uthi labantwana abanyalo batalwa ngibobani. Ayithi labantwana abanyalo batalwa ngithi lesicoca ukuthi sikhule njani. The very same people lesingasakhoni kokuthi sithathe letinye tetindvo ngoba akusiko konke lokwende mine nawe namhla lokwakukuhlukubeta. Kuselela sikhombisa mlaleli ngibese kushaya insimbi yelishumi nakunye 0767170844. Le question le ngivena mfundisi emphasize le statement and ngile ucale ngaso Mthombeni. Angifuni ubukeke ngathi opposa lenikhulumako noma I'm just shying away from that. Sengikhuluma nesingisi la ngiphazamile. Ngiyeva ukuthi ngikhuluma nesingisi lesikhulu. Shy away. Mthombeni nginakubuta la ukuthi uthini ene lokhu ngubuta namfundisi lobeka shayela nyalo. Ukuthi uthini kulomntwana lo ibehavior yakhe la ekhaya I right 100%. Kumbe emntalini wakhe I right. Abatalini bakhe. Kodwa ngaphuma so kuba nalokuphambuka uthini kulomntwana loyo uthini kulomntali ene ekhaya lomntwana it's right nje uright nalomntali naye it's mntali lo discipline. So ngifuna kubuta namfundisi naye ngicabanga utawuphendvula la khona noma ngasishayeli but aphendvule la khona kuphendvule naye. So ngifuna kubuta lo ngoba ngive uthi sinokukwatela ukuthi ngathi umntwana ukhipha ubuwena through yena something like that. Okay, but la kunento lesona. Kunetindvo tokuthi ti wrong kodwa wena umntali uma lo mntwana atenda kungekho bantu awunankinga naye.